Swastiastu. Inggih alit-alit sineran sami sapunapi gatra kecunduk malih sareng ibu lo bulan yang dirahayu guru bahasa Bali ring SMP Negeri 5 Kuta Selatan. Sedurung ngawitin pepelajaran mangkin ibu metaken dumun. Niki gambar napi. Inggih napi pekaryane wenten sane uning. Sedurung ibu nyawis, ibu metaken malih pisan. Nah, niki gambar sirah. Napi pekaryane? Inggih patut pisan. Gambar sani ke pertama wau. Dan niki gambar Coki Sitohang. Pekaryane pinake host utawi presenter utawi MC. Gambar sani keping kalih Rina Nose sareng Irfan Hakim. Pekaryane pinake host utawi presenter utawi MC. Inggih alit-alit sinereng sami dadosne ring pertemuan sane mangkin irage jagi melajahin materi inde ugra wakil. Sedurung punike ibu jagi ngaturang inde tetujon pepelajaran iragene mangkin. Kepertama, mangde alit-alite presiden latarang teges ugra wakil. Keping kalih mangde alit-alite preside uning ring struktur teks ugra wakil. Keping tiga mangde alit-alite uning ring tetikesan rikale nginterang acara. Sapunapi alit-alit sumanggo inggih kawitin ibu sane mangkin inde pepelajaran ugra wakil utawi pengenter acara. Ugra wakil inggih punika jadme sane ngodarang inde dudonan acara ri sejeroning acara sane kelaksanayang. Dadosne ugra wakil punika pinake pemimpin acara. Inggih sane mangkin jagi latarang ibu indek wastan-wastan pengenter acara nganutin genah acara. Sane ke pertama Master of Ceremony utawi MC. MC ketanyane ngemargiang acara hiburan. Sane keping kalih presenter utawi host. Host ketanyane ngemargiang acara sekadi acara ring televisi wanti warsa sekolah miwah sane tiosan. Host punika ngemargiang acara semi formal. Penyiar inggih punika ngodarang acara ring radio. Sane kaping 4 moderator ketanyane ngodarang acara publik bagan utawi diskusi seminar utawi peparuman miwah sane tiosan. Tata cara makarya teks ugra wakil wenten petang bages sane patut keuratian. Sane ke pertama tema utawi untang pikayunan. Sane keping kalih pemahbah. Sejeroning pemahbah puniki patut medaging puja pengastawa. Napike punika. Nah, ketanyane ring Bali keanggen Om Swastiastu. Keping kalih wenten pengayu bagil. Ketanyane ketujuan ring ide Sangyang Widiwasa punika pinake ucapan syukur. Keping 3 wenten swasti prapta. Napike punika swasti prapta punika
Ucapan selamat datang utawi irage pinake pengenter acara nyape tamu utawi atiti sanerao. Baga kaping 3 inggih punika daging acara. Ri sejeroning daging acara puniki medaging dudonan-dudonan acara sane pacang kelaksanayan. Baga kaping 4 inggih punika pemuput. Medaging penyukseme. Penyukseme majeng ring para atiti sane sampun rawuh duaning para atiti punika sampun nyarengen acara saking awit ngantos puput. Maris wenten atur pengampur. Majeng ring para atiti taler menawi wenten atur saking pengenter acara wau sane nenten manut ring kayun para atiti. Raris sane kepinguntat sampunang lali ining wau kepungkah antuk penganjali umat Om Swastiastu sane mangkin kapuputang antuk parame santi. Inggih alit-alit iening alit-alit pinaka pengenter acara sampunang lali indik tetikesan rikalane ngenterang acara. Sane kepertama performan utawi penampilan. Performan puniki modal sejeroning ngenterang acara duaning performan pinaka kesan pertama yening anake nyingakin performan irage penampilan iragane sina irike nyinayang profesionalitas iragane pinaka pengenter acara. Napike punika indik percaya diri, raris indik busana lan pepayasan mangde keanutang ring acara sane kebaktayang. Raris indik semite utawi ekspresi utawi mimik sampunang datar kemanten patut wenten variasi menawi patut nyemak kenyem sumringah sapunika. Inggih alit-alit tetikesan sane kaping kalih inggih punika sikap. Kepertama tate cara ngadeg. Mangdane rikale ngadeg punika cokor alit-alite napa sirang pada. Raris tate cara ngambel mikrofon. Mangde mikrofon punika kagamel gagang nih. Umpami yang ibu niki mikrofon, niki kepala mikrofon, ane niki wantah gagang mikrofon. Sampunang ngambel kepala mikrofon sekalipun niki gambel gagang nih duaning mika mempengaruhi kualitas suara. Raris mikrofon punika sampunang deketanga sareng bibir sekalipun niki duaning nika ngutuang suara alit-alite kasar semenika. Posisi yang mikrofon punika betenan bibir sawetara tigang jari sapuniki. Raris wenten tate cara ngambel teks utawi cue card. Rikala alit-alit ngambel teks utawi cue card, ibu umpamayang dukmun niki cue card. Cue card punika kertas cenik nggih sampunang bes gede. Sawetara yang kertas F4 nika dibagi 4 punika. Raris sampunang cue card punika kegenahang ring ajang pererain alit-alite. Pocol alit-alit nyanan mepayas nggih ten ngenah. Genahang nika ring beten nggih. Tetikesan sani kaping 3 inggih punika nganenen indik basa. Anutang basa sani kangen punika nganutin acara, wenten acara resmi, acara semi resmi, miwa acara non resmi. Adungang taler ring kewentenan para atiti miwah kewentenan dudonan acara. Indek tetikesan sani kaping 4 inggih punika alit-alite patut cerdas miwa disiplin. Napi maksudnya? Napi tegas nih?
Alit-alit teh ning matayang acara punika mejanten rikalaning ring acara punika wenten dudonan acara sane mewah utawi sane keilangan utawi sane kewohin punika alit-alit patut gelis minahin napi sane patut kalaksanayang raris alit-alit teh patut rawuh ring gena acara minimal nih nggih 1 jam sedurung acara kekawitin. Yening alit-alit presida rawuh 2 jam sedurung acara kekawitin nika becik pisan. Napi tetujone alit-alit mangde rawuh dumunan. Duaning alit-alit rikala rawuh dumunan punika presida nyingakin tata panggung nih. Haring dijem malih bos ade alit-alit ngadeg raris yening wenten acara sane mewah presida poleh galah melibagang acara punika sareng prawartakeun. Inggih alit-alit senareng sami sapunapi sampun ngresep materi wau kayun ke alit-alit yening kejudi dados pengenter acara utawi ugra wakil mogi-mogi sumangga sapunapi wenten petaken yening wenten durus unggahang ring grup sanes sampun kecumawisan inggih wantah sapunika materine mangkin pupetang ibu antuk nguncara para mesanti Om Santi 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 Om